Amakuru yacu tuyakomereza hano mu gihugu cy'u Rwanda, ni mu karere ka Burera mu murenge wa Gatebe. Abaturage bavuga yuko babangamiwe n'ibisambo bitagira icyo bisiga inyuma. Abaturage bavuga yuko basigaye bararana n'amatungo yabo kubera ubusambo bukabije bubera hano mu karere ka Burera mu murenge wa Gatebe. Abaturage bari mu gahinda n'amarira bitewe n'amatungo yabo bibwe n'ibisambo bitagira icyo bisiga inyuma. Bavuga yuko bino bisambo bibiba amanywa n'ijoro. Itungo urashyira itungo ahantu wajya kureba ugasanga baritwaye, nyine buratwishe, ntawe ukiryama, ntawe ukigira agatungo, baraza bakagakuraho bakakajyana uryamye usinziriye. None ibyiza twabona ni uko umuntu yajya agakurura akagashyira mu nzu akakarara hejuru. Uyu mukecuru n'uno musaza bavuga yuko batashobora guhangana n'ibisambo, bahitamo kurarana n'amatungo yabo kubera yuko nta mbaraga bifitiye. Ubundi bavuga yuko mu myaka yabo ya mbere kuva mu mwaka w'2020 bavuga yuko ubu busambo hano mwa kano kagari butari buhari. Bavuga yuko ibingibi bitangiye mu iki gihembwe cyangwa mu iki kinyejana mu mwaka w'2026 nibwo ibisambo bimaze gufata indi ntera, aho byiba umusubirizo. Bavuga yuko bariye manda nyinshi, ariko uyu mwaka ubabereye urujijo, aho ibisambo bidatinya kwiba ku manywa y'ihangu ndetse na ba nyirenzu bahari. Bavuga yuko inzu bazipfumura ba nyirazo bahari, irondo ry'umwuga rireba, dore ko ibisambo birusha irondo ry'umwuga imbaraga. Ugasanga bino bisambo birimo birakubita n'irondo ndetse bikubita n'abaturage. Bavuga yuko rero inzego z'ubuyobozi zaza zigakemura kino kibazo mu maguru mashya, kubera ko abaturage barabangamiwe, bazengerejwe n'ibisambo byiremye mu gatsiko bakiyita abaparakomando. Ni abagabo basanga 15 biremye mu gakundi kamwe, bafite imbaraga, ubona ko ari abasore bateruye ibyuma. Bino rero abaturage bavuga yuko bino bisambo birusha irondo imbaraga, bityo rero bakaba basaba ubuyobozi umutekano usesuye kugira ngo ube wabarinda, kubera ko bari mu gahinda n'amarira. Abaturage bavuga yuko ntago ari amatungo gusa bibwa, burahari cyane rwose. No muri iyi minsi hari ahantu baje kwiba ibitoki babibuze, nyiracyo yaragikuye bakijyana cyo kiteze. Wikeye ibigori babonye bitabahagije, baza gutwara intama, bacukura inzu bakuramo intama barayitwara. Intama babonye itabahagije, uyu munsi nibwo bari bagarutse baca ingufuri y'igikoni, bakuramo itara ryari ririmo, babuzemo amasafuriya, batwara n'intama, baragenda batwara n'urusinga. Ariko ubujura bw'intabwo burakabije cyane. Abaturage bafite agahinda n'amarira, bavuga yuko ibisambo bibiba amanywa n'ijoro. Bavuga yuko basigaye bararana n'amatungo yabo bitewe n'ubusambo bubera hano mu murenge wa Gatebe. Abaturage bavuga yuko basaba inzego z'ubuyobozi ko zaza zigafata bino bisambo bibiba bigatabwa muri yombi kugira ngo bagire umutekano usesuye. Aho bamwe bavuga yuko ibisambo byiba bitagira icyo bisiga inyuma, batobora amazu, bapfumura inzu ndetse n'ibitoki biri ku musozi barabitwara, n'ibishyimbo barasarura. Bityo rero abaturage bavuga yuko bino bisambo bitagira icyo bisiga inyuma. Bavuga ko bari mu gahinda n'amarira mw'iki gihe cy'impeshyi. Bavuga yuko inzara igiye kubica bitewe n'uko beza igitoki, ibisambo bikaba biragitwaye. Bahinga ibishyimbo byakwera, ibisambo bigasarura. Bakorora amatungo nk'ihene, ibisambo bikaza bigatwara inkoko, ibisambo bikaza bigatwara inka, ibisambo bigatwara. Abaturage rero bari mu gahinda n'amarira, barasaba inzego z'ubuyobozi ko zaza zikabatabara, kubera ko ubusambo buri hano ntago bugira icyo busiga inyuma. Aho abakecuru bashaje bafite imyaka 78 n'abasaza bafite imyaka 68 batanga ubuhamya, bavuga yuko ubusambo bumaje gufata indi ntera hano mu murenge wa Gatebe, akarere na ka Burera. Ku muyoboro wa telefoni n'umuyobozi w'akarere ka Burera avuga yuko kino kibazo atarakizi. Avuga yuko ari ubwa mbere abyumvise iki kibazo kiri mu baturage. Avuga yuko agiye kubikurikirana yivuye inyuma, ubwo yohereje abashinzwe umutekano hano mu karere ka Burera mu murenge wa Gatebe, aho abaturage bafite agahinda n'amarira. Bavuga yuko bari kwibwa amatungo, umusubirizo. Icyo umuyobozi w'akarere ka Burera yabwiye itangazamakuru, avuga yuko bino agiye kubishyiraho akadomo ndetse akabikemura yivuye inyuma. Ubwo kino kibazo akimenye agiye kugikemura agihereye mu mizi, ndetse arabanza ku nzego z'ibanze, abanza agire ku irondo ry'umwuga, bamubwire impamvu kino kibazo kibaho nka kino cyo gukubitwa, ndetse niba bigeze ku karere ngo babifatire umwanzuro cyangwa bashake abashinzwe umutekano bashoboye kugira ngo bino bisambo babifate. Umuyobozi w'akarere ka Burera avuga yuko bano bagabo biyita abaparakomando basanga 15 bagiye gushakishwa
bagatabwa muri yombi kugira ngo hakurikiranwe byaba ari gushinzwa byo kwiba, guhohotera abaturage no gukubita irondo ry'umwuga. Rero umuyobozi w'akarere yabishyizeho umukono avuga yuko iki gikorwa agiye kugitangira ndetse agiye kuzana abashinzwe umutekano bano ba parakomando bagashakishwa, abaturage bakagira amahoro. Nimba kino kibazo cyarananiye ubuyobozi bw'inzego zo hasi, avuga yuko agiye kugihagurukira. Ubwo iyi raporo atari yarayihawe niko yabwitangazamakuru, bivuze ngo nawe abimenye none ahangaha ubwo itangazamakuru ryamuhamagaye rimubaza ku kibazo cy'abaturage bakomeze kujujubya n'ibisambo byiremye mu gatsiko bikita aba parakomando. How are you? I would like to tell you that if you are new in this channel, Kidasamura Rwanda TV, subscribe, like, and I would like you to like and subscribe and do everything well. So hit the post notification, ring that big bell, and I hope you guys are okay and you will have good luck. Bye.